Katon nakalian ka jong iping lai itu ka kubor. Kaba kawai di seng bisa tiga lapan pau ke jong super sia. Kalau ka jong temu jong sarkar Asam ban wan rakno da kata polis outpost how to ulum. Le ka pentor bodo po lapangap ke blok wan. Bat ngi kalian ka sarkar jong i kasus ngap. Ka klempat keren ai le bat penpau ya tak ka sia. Dangah ini kini sening ini kajing Syaban ben joki beri hujung itu. Hadu ukba ubak ya atung hakal lengkala jong ru kim yo ban let ban on. Hadu ba nadar kajing itu kelar jikbe sisa yo ban let yo itu kuba. Tina kalian ka jongi kum ka senghi ba kum juru namal ka khanam ka trilang ru ba ka hinyo tu bokodo dispute the forum. Hak ba dei ba subject ang ko block one ni. Ngira ya linti rak langi labun fiksina mentah but nakalian ke jongi nakalian juga khnam but nakalian juga HPDRF ni penpau ba nakalian juga ni persya jur palat ya kene ke jingmu jongka sokar Asam ban wanra ya ka pulis outpost balada ka sorkar mengaya kam khangla lada ka sorkar mengaya ka ailat ni so thu sai kedaruhan lada ki kulit jok Asam kindan hau tu ulum hau te pala pangam ki pait ba ke jongi ki pardo ki persangam ki jongi ki basyong masa ba grab sakitu ki jaka kandon ka jingma ka bakhraw ha ya ki pait ba ke jongi nata kadau ka kambram ni ke di jong sarkar ba kam dei ban ailat da leilu ya ka sarkar Asam ba kanwan ra ya ka nega plus outpost sa kawai ka bensaro ni ba nakaliang jong ka Meghalaya haba ke kiwan kini kijing huri hura kijing Syaban ben kiwan ra ya ka temporary outpost kawai ba kibo pada sabo sa po snong jong lapangam kimnot ban bu ha untuk lengkap bat ngisulungo pada wa kami lihat tak ailat ti pakinwan ha do untuk lengkap ot ka ba how to ulum ang tiap wala mangam nakata nakaliang jong persyajur ya kani bat kasorkar Meghalaya kam dei ban ailat dan leiru ya kasorkar Asam kamtam kalapangap kahap po Meghalaya ti pi kalapangap kahap ba po Meghalaya te kumno kani kas pulis jong kawai pada ka state kanwan bu ya ka outpost jong ka sabar jong uput sam jong jala ka jongki kabar niong ba katuk blok 1 kadang don ka diskusi area nadu mensuang layak ka status quo jadi ka status quo ka bang gidon yung banyak wanra karoy kapa kama markayang kamut bukan wanra tang sokar Asam kami hanya kedumyo markayang kinyo ban wanra ya karoy kapar ikam penroy disrok ni terter hal tu ka blok 1 ka sinong blok 1 blok 2 hari ku makapawhi ba kami hanya ka sa khanglat ba ya ka Asam bat kadi ka Asam ka ba kamle super power habadi ba ka ni ka mapo blok 1 berkani kumbalaya kerana di babun ba kap penpau tangi kawai kap penpau yang kajing tulat jong kasarkara jelar jong kap penpau ya kajing bamdon kata kajing mut ka basisya jong ka MDA government ka jongi ban yarap ikipai ba ka jongi bodon siti kakuan ban pentikna ba ka blok 1 kono kan on retransfer ben sia upur usam uba ka dai hok bandon kamdon kajing pe isini jong ka MDA sorkarya ka ya kipai ba ki jongi nata kada lada kablok wan kala chethe ka jiki klik dari bejo MDA government but lada ki plut juga Asam ni ka soka Asam ka yo lat ban bu ya ka outpost sang to lada kami kono ka jing huri-hura ka jiki klik hi kan dei jong ka sarkar na klik jong kontrak ke sang ma chief minister jong u deputy CM ho ba postun tunsang ban kamtang me jong deputy CM sa halang uba deiru nakatikitan na tangent hills teki hapan sim ya kajing kli lada ka sarkar Asam ka yolat bantau ya kadika pulis outpost hang ti po ulum ko ti po lapangan